Allahov poslanik alejhi salatu vesselam upozorio je na iskušenja žena, upozorio je na fitnu žena kada je rekao: "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijal min an-nisa." Nisam iza sebe u svome ummetu ostavio veće iskušenje po muškarce od žena. Također je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Fattaku ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnatan bani Israil kanat fi an-nisa." Čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena, doista prva fitna, prvo iskušenje Benu Israilu bila je žena. I naši ispravni prethodnici, selefus salih, toliko su se bojali za sebe ovog iskušenja da naši razumi, čitajući njihove primjere, slušajući primjere o njima, po pitanju obaranja pogleda i čuvanja svojih stidnih mjesta zastaju. Ne mogu malte ne da pojme te njihove primjere kada ih čitaju i slušaju. Tako Ar-Rabi ibn Huthejm, rahimahullahu ta'ala, dok su žene prolazile pored njega, spustio je svoju glavu i držao svoju glavu spuštenu da su žene pomisle da je on slijep, pa su se utjecale Allahu dželle dželalu od sljepila, pa ih sačuva sljepila. Rabi ibn Huthejm je dakle tako dugo držao spuštenu glavu kada bi žene prolazile pored njega. Hasan ibn Abi Sinan izašao je na Bajram namaz, pa kada se vratio kući upitala ga supruga ljubomorno, kao i što su supruzi ljubomorni na svoje dakle supruge. Upitala ga je koliko li si lijepih žena vidio na Bajram namazu, jer na Bajram dakle potrebno je da izađu svi, jeli da prisustvuju u hutbi. Pa je rekao: "Tako mi Allah, od kako sam izašao od tebe, dok sam se vratio tebi nisam vidio osim svoje nožne prste." Spuštao je svoj pogled u nožne prste. Nije vidio nikoga drugog, dakle, do svoje nožne prste. Muhammed ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, je rekao: "Doista ja vidim u snu. Doista ja vidim u snu ženu koja je strankinja, kojoj nisam mahrem, pa oborim pogled." Doista vidim u snu ženu strankinju kojoj nisam mahrem, pa oborim pogled, znam da mi ona nije dozvoljena, okrenem se od nje.